amasahin congratulations ZNTV Gina ong no set no masay nge kumni sungton tung hongwal zo pi to pa min than na nga ta hen hibanga hunong piak nau zong lungdam ma ing ke pen hong nu se sa sia chi chin Reverend Thong Khan Chin Zi sia ma hao no ning kho hao hi nge kalom pa sia chi chin in bang chi hiam chi le hi som lian le zam no te pen asep na wa chitakin topan mazan na le daw pai na pingyat ve o chi in ong gen zel hi tua bang ma ina tu lai tak le tung bup zomi te ading kisapen pen news media hiya hibanga news media hong pan khia hong vai hom pa som lian tunga zong ilungdam ma hi pa som lian pen zomi te ading asip na pepewa chitak nia thi gen pak ding ina zomi in kwan USA gen vai kipat childing in zong tu lai tak dana sunglu sumpuswa kai khop na anop na ding bang ma omlowin a ut pepewin aman hunin ki khak bank pai le deposit zel na septam ma ding wai ma ding hi ima tale tun igen vai pen pa som lian hangin ZIUSA fan bupi sumlu tam na pen hong hi pa hi tua khite zomi in pi ne thek na ding hong ki pe lewin fan hong zonga hong ki pana tun zomi ten pa som lian hangin zomi in pi akinei zo hong swaki tun zomi te ading aman phama ma news media hong gel hong kipan hong vai hom lewin to pan zong lung kim pi a hi manin kumni sungton tung nop taka hong kwal zo pi lew hi TV journalist hong sepsak tano nungak te behind the scene pan abuay ma ding news kai khom te cameraman te editor te lighting sem te makeup artist te atwam vilvelin topan tupa hong tiak sak niat ta hen no teng pen leitung bup zomi te ading na asem na hi lamu atakin hong phok sak nuaming namaban te u lim chi hi tun khang thak vi ve hong ki pe yun la mai lama mang pao kol pao to zong igen zo na ding han cham to lai ding hi hang zo pao bek to igen te I audience imi pi pen zo mi teng bek ong hi dinga I chugen pepe zo mi te bekin hong za hong tel ding hi kol pao in zong nei zo le hang I news report pepe pen kol gambupin atel ding ong hita hi I zo mi vai pen kol gambup tunga atang ko swak ding hi hang mang pawa inek zo lai le zong leitung bup thek ding akitang ko to hi hanga tua zong ipok ding ina kong dek sakhi Asem abol agim atol mi malkim khatchat topan mazan daw pai na hongwan hen la ZNTV hongdam swakta hen once again congratulations ZNTV God bless you and God bless Zomi